yena Jaguar Afrosi upload out ngoma ta hosi album ya hosi leyi ka hina xava mina na Ghana hinkwerhu album leyi ya hosi ya mina volume 7 ya ku huma ya ha ri yintshwa ya ha yisa swinene eka vanhu hinkwerhu n'wina mi vona ku ti video ta hosi ya mina eka YouTube mi komberiwa ku mi subscribe ku subscribe ni kombela mi like xo sungula na mina ni kota ku va na matimba ni kota ku upload ni ya mahlweni xin'wana lexi ni nga tsakela ku mi hundzisela xona tanihi vaseketeri ni kombela ku mi xava ti-original hi masiku ni nkarhi CD cheap 50 rand DVD leyi mi ta ma yi vona mi tshame kahle na mindyangu ya n'wina hinkwayo tingoma hinkwato leto hisa hinkwato ti va ti ri kona kwalaya mi kota ku ti vona na mindyangu ya n'wina so lexi xin'wana ni mi kombela ngopfu ka xona i ku lexi ni kombela ngopfu mi endla ka xona i ku va mi subscribe ka page ka channel ya mina leyi ni uploadaka hi yona kwalaya ka album ya hosi ya mina ni tsala ku hosi ya mina Chauke hambi tsala ku hosi ya mina ti ta huma swin'wana na swin'wana swi nga ta tsarisa swona album ya hosi yi ta huma okay album leyi ya ku huma a yi se va na n'hweti a yi se va na tin'hweti to ringana tinharhu ni kombela hinkwerhu xitsongo xi support yitsongo leyi ni nga na yona ni nga ta yi endla ni nga ta va ni contribute yona yi ta va yi pfuna ngopfu yi crucial ngopfu ka vunanga bya hosi okay so please ko va ku a swi vonaki xona mara loko mi kha mi pfuna buku yaleyo lani a hansi ka risimu ku tsariwe ku na lexi nga tsariwa ku like mi fika mi xi khumba xona yi ta va yi like-ini ivi mi ya ka subscribe laha hansi ku na mun'wana va tsala ku subscribe loko mi za mi xi khumba xexo yi ta vhe yi tsala ku subscribe so ene xin'wana na xirivele n'wina mi ti lavaka ku ri tingoma tinene ni mi kombela ku mi nghena ka MP3 Juice mi downloada tinsimu ta hosi ya mina ntsena loko mi nghena ka MP3 Juice mo ni mi komba ka MP3 Juice ku mi nghenisa ku yini lexi problema yi kona leyi kombaka okay mo ni kota ku mi endlela hi leyiwani ka MP3 Juice hi laha mi kota ku mi downloada tingoma hinkwato ta hosi ya mina ti tshama na n'wina hayi ku mi za swo xava ene ni kombela ku mi xava loko mi ti lava fonini hi ko mi nga ta download mara ku mema video ku yi vona fonini u titwa njhani ku karhi u vona fonini video leyi chipa 60 rand so ni kombela ku hi kota ku tirhisana kahle na hosi ya mina na yena a va na matimba a kota ku ya mahlweni a hi uploadeni a hi downloadeni a hi voneni tivhidiyo ta yena hi like hi subscribe hi kota ku kurisa vana hosi ela swi tsakisa ngopfu hi va hi ri na ntambu ya xichangani yo fana na hosi ya mina Chauke matitwa ku timbaka tingoma leti ti tlangaka lan'wana mo ni mi chekela MP3 Juice ni tsala MP3 Juice MP3 yaleyo vula i MP3 disc or MP3 Juice yaleyo yo nwa hayi ni tivi ka n'wina mi nga vundzaka MP3 Juice loko mi nghena ka MP3 Juice mi fika mi klika ku MP3 Juice xin'wana na xin'wana lexi mi nga ta va mpfule hi xona xa MP3 Juice okay a hi voneni ma yi vona MP3 Juice yi pfurile mara mi ta kun'wana mi ta la ka search leyi nga tsala ku search kona mi fika mi klika ko ka search mi klika ka search mi tsala ku hosi ya mina Chauke ya hosi ya mina okay
xitokela lexo okay tanihileswi ni xitokela a hi endleni swona mara ntsena ku munhu a fika a nghena ka introduce or xin'wana na xin'wana lexi mi u tiva ku downloada hi xona lexi nga na access ka YouTube xa pfumela hi kota ku enjoy album liya hosi ya mina yi hambana na huwa ene 50 rand na hosi 50 rand yi chipi ngopfu mina mi lava ku mi hlanganisa na hosi ya mina DVD hi leyiwani ya chipi hosi ya mina Chauke a hi zi lava mali yo tala 60 rand ntsena mi kumela DVD na enjoy okay xin'wana n'wina mi lavela ku buka hosi ya mina a na vanhu vo cina vo Given Janga vo Tlangi hosi ya mina na van'wani vo tala lava cinaka eka hosi ya mina va cina vanhu va yisa lava a hi va sapotini loko ma rhamba ni va ta hikwavo ene leswi swi nga kwalani ka video ni switsongo va ha tele vanhu lava cinaka na hosi ya mina va hlayini mi tiva tinqambi va ta va famba va ri group so eka n'wina mi navelaka ku rhamba i hosi ya mina mi nga fonela eka 060 antwa kahle ku 380 10 15 hi yo mi kota ku fonela hosi ya mina mi kuma mi buka mi bula hinkwato na timhaka ya mali hi ko mi bula ku kona hinkwaswo leswi mi swi lavaka na hosi ya mina introduce xikombelo vuton'wini namuntlha mi ta ringeta ku lona hi le Zenfuse ya hi tolovela mara ekwerhu please na mi kombela vanhu va hosi a hi ringeteni ku sapota hosi ya mina Chauke hi ta kota ku kuma hinkwaswo na yena ta kota ku va na matimba imagine munhu a endla album ku durha mara a ya a kuma ku n'wina mi le ku rhayiteni ene vanhu lava mi rhandzaka mi le ku rhayitheni mi senda mi senda hi ti-WhatsApp a hi sendeni WhatsApp mara lexi mina ni hlohlotelaka xona i ku a hi xaveni disk hi xava album ya hosi ya mina hi kota ku tsaka imagine va xava swo ni starateni xi ka xi nga tlangi u ya tlherisa ka mani u ya blame mani ma-10 kwa mafambini u ya blame mani so a hi sapoteni misava imagine munhu a ti hlupha a endla album a endlela ku tsakisa vanhu mara vanhu va nga amukeli leswi a nga endleriwa swona so mina ni kombela please a hi ringeteni ku xava album ya hosi ya mina hi kota ku tsaka yona handle ka sweswo mina kusuka eka mina ni Afros Hlayisani wa ka Dzavini wa Rhangani wa Maxengeni edanki na khensa ku va mi nyike seketelo wa n'wina please na mi kombela a hi xaveni album ya hosi ya mina mi ta swi vona kunene u ta va na matimba misaveni